امیجارن بو مجارا سرکه زفرین تماشاوانه جا گفین ترکیه بو انجام دانا اپراسیونه که محتمل لروش عوای کردستانه گلو ده شرط و مرجن هادا پکانه تشتکی وصا بکرن رئیس دکتور بلال سامبور پسپوری پیوندی نیو دولتی لانقرت گلمه دکتور روجاتا باش به ایدی هر کدچه روزانه چش عالیه سرکماری ترکیه و به وزیر در و به وزیر برگریه به بردفکی سرکماریه به بردام داخوانیان دادن که اوه اپراسیونه که انجام بدن که واتا گلو اف داخوانیه تدبیجی تدبینی که وکوین بره بین پراکتیزه کرن؟ ام مثلا اپراسیونه که ترکیه جاره که دی لسر روشوا چه که ev ne mijarekan Türkiye ji buna vê operasyonê ji demeka dûr ve haziriya xwe çê dike. Ji xwe hûn zanin Türkiye heta vêga gelek operasyona li vê heremê çê kiribû. Vêga dêje konjonktûra navdewletî ji min re müsait e. Amerîka û Rusya gelek alozî li ser wan hene. Rejima Sûrî ne bihewqa zexme û yanî ji min re ez operasyonekî vêga çêkim ev dewêl jî bi awayekî çavê xwe bigirin ya da reaksiyoneka gelek qels ê bidine min ji wê awayî leşkerê Tirkiye haziriya xwe kiriye, hikûmeta Tirkiye haziriya xwe kiriye. Yani Türkiye vêga xwe re atmosferê daha müsait dike ha. بله لی بردف که وزارت درویه امریکا نت پرایس دبیجه کو او نت گل هندینا اپراسیونه که بیت انجام دان جبر کوی روشا سوری خرابتر بی که حتی و درفتا زندی کرنا داعش جاره که دبین تروجه بیم بگمان نتین هفگریتی وی که دبیجن و که تگوتی مجارنا بین روسیا دبی روسیا جسر انجا وی که هبه که حتی دو چرچوه اداره بایدن دا که ام بحث بکین نکوه که یا ترامپ ایجی تدبینی فعلا و درفت به ترکیه بیت دان operasyona ki ve ki evde bir enjam bide? Yani vakti Türkiye go ez ve operasyonu bikim Amerika go yani operasyona kavusa Suriye u hereme bike istikrara ure xrab bike u be mücadele bi Daesh reji qals bike. Erevi go ama Amerika reaksiyona ka خورد نابیجه یعنی ترکیه را نابیجه از نرازیمه تشتکی و سابکی یعنی پوزیسیون امریکا نه صافیه جوی آوایم تکارن وی بیجن یعنی reaksiyone ka gelek qals şani dide yani deje ertivene ki ve operasyone ki tişteki ne başa ama Amerika ne beje işlere bejim gereket ve operasyonu ne ki mesajı kavsa nade. Lişaki Rusya deji hatta vega Rusya ti reaksiyonu ki şani ne daye. Yani bağvaya ki usane libin pişderiya Rusya hatta belki sınır ki belki Türkiye'ye ve müsaade bide ve alikari bide evji mümkün. Öyle. كواتا وكتا قلت دي مجارة روسيا بباندورة لسوريا كرم بحثا روشا هندوريا تركيا بكين دكتور روشا هندوريا تركيا بتايبتي جارية ايكونوميك و هر كودي چا لاواستر دبا روشا خلقي پريشانتر دبا راگشيات نا بين اوپوزيسيون و دا صلات ديجي تونتر دبا بونمونه اكرم امام اوغلوجي تي دارزاندن تي گوتن كوي سياست لويجي بيتا قدغه كرين كو اكتورا كي گرينگي سياست ناوا تركيا دا اشارهدار اسطنبول di çarçobe hevrikê nava aliyên siyasiyên Tirkiye û rewşa li Tirkiye gelo rewş musaede operasyoneke wisa berfireh bête encam dan? Yani vega tabii ev ve çıka siyasete nava Türkiye şeye bir şekli apori buhraneka mezin li Türkiye'ye o helbijartin jî nêz dibe. Yalnız diva mesela de opozisyona Türkiye o iktidara Türkiye behevre hareket dikin. Yani
eğer ev operasyon çe bibe opozisyona Türkiye nabêje ya da iktidarê nerx nake nabêje tu çima vê operasyonê çê dikê aboriya Türkiye ne müsait e duruma Türkiye ne müsait e tiştekî wisa nabêje yani opozisyon jî dêje eğer leşkerê me operasyoneka wisa bide çêke em ê alîkarî bidin yani CHP jî wisa dêje ew partiyê jî wisa dêje. بله اگر ام بحث کردا بکن تو زانی دنگین کردان لترکیه بالانسا هزه هفسانگه هزه دو گوهرن دکتور حتی در انجام هلبجارن شارداریان گربونه لپیشتر جی لسردمه جهپ به یا AKP به دما کردان بگرسه پشتوانی وان کرنه چون دا صلات لنها کرد باش تیگشتن لگور در انجام هلبجارن داویه بردام هم دا صلات دی ترکیه هم آلیه نپوزیسیون دیشنه باکوری کردستانه اجل کردان دگرم بحثی چارەسەر یا پرسا کردان کن کو روشان چارەسەر کن لی تو زانی جی کنی هف بندی کردان سوزا کردان به هفرا گیری ده لهمو پارچان اگر اپراسیونه که به وی آوی بیت انجام دن گلو تو نابینی کو باندوریه که خراب لسر بونمونه ده صلات بکه و اگر اپوزیسیون پشتوانی بکه بوی جی وصایه yani em bêjin opozisyona Türkiye û desthilatdariya Türkiye raya Kurda wisa ne biriya stratejîk dibîne yani wisa dêjin em rayê wanakê bistînin ama em bêjin ihtiyaciyê wan talebê wanakê em hewqa ji xwe re rojev nekin ji wê awayî Kurdê Türkiye jî erê bandoreka wanakê li ser siyasetê heye yalnız ev gotina Kurda û dengê Kurda di nava siyaseta Türkiye'de em çawa bêjin nebîna hêzeka mezin tê xuyan wisa perçe perçe bûye dengê Kurda filan bu awayî opozisyon jî û desthilatdarî jî dêje em ê bi awayekî alîkarî ji Kurda bistînin û yani biriyeka wisa ki er em vê operasyonê jî çêkin Kurd alîkarî ji me re ê dewam bikin yani hem dixwazin operasyon çêkin hem dixwazin alîkarî ji Kurda bikin yani vê riyê jî bi dîskorsa xwe bi gotinê xwe ji xwe cî çê dikin înca em nizanin ev stratejiya wanakê ka Kurd ê çi bêjin ê çi bersiv bidin ancak em vê bersivê di hilbijartinê de em ê bibînin. Doktor Bilal Sambor Pisporê Peyvendî Nêvdewletî li Enqere Doktor Spas.